Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibaye nontanga ku itariki 31 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Iyi modoka rero iri mu bwoko bwa Fuso igonze umwana w'imyaka 13 y'amavuko ndetse imugonga ukuguru guhinduka capati. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima ugana mu Kiyovu cy'abakene. Hano ku Bayehova niho zino modoka zitwara ibishingwe niho ziparika. Iyi mpanuka rero ibaye ku burangare umushoferi, dore ko umushoferi akimara kubona yuko agonze uno mwana yaketse yuko amugonze umutwe, akaba uyu mwana yitabye Imana. Shoferi yahise aburirwa irengero, arirukanka tugerageza kumugarura ariko arirukanka aradusiga. Abaturage mbaga nyamwinshi nkuko mubireba hano barahari, batanga ubuhamya mu buryo burambuye, bavuga yuko uyu mushoferi ariwe ufite ikosa, araje agonga kano kana aragakubita ndetse agakandagira ukuguru. Bivuze ngo iyi mpanuka ibaye ku burangare bwa shoferi. Kugeza amagingo ya traffic polisi, ndavuga polisi ishinzwe impanuka, ntabwo irahagera, ariko imbangukiragutabara irahari kugira ngo ihagarike iva ry'amaraso kuri uyu mwana, kugira ngo uyu mwana ataza kuhaburira amaraso akaza kuhaburira ubuzima.